Malo whaftai. Mo whakaro whakui I lau whionga ni uwholau le ngei vaenga le fiafi. Malo lava le ngalue. Soifua Manuia. Malo whamalo si mai nea fiafi. Whakaro whakufoi le whionga le mkua kaulangi. O lau sunga le awao. Sunga iko malo lava le soifua malangi mapa wa ia ki munga ia whaingei ia le ai. E olo ofo pia le ola wale Mali. Ngā ruenga mo ngai o ka kukanga ka olo whafonga ma whalongolongo mai moka malawa. Ia mo mua ngā whaktaro whaku I le au whai ngā ruenga pa ia le kua I so se whakawhai kaulanga. Lo ko kakalo I le ao mo le po kaimi uma. Wale ka po ia o si o ka kua kungu. Ka po ia o kama whangau I so se kuri mangu o le ngei lalulangi. Ia le ka po ia o ka kua ainga. O ka kua lau whangua o le sisio manga. Ia wale soifua lau le leo ngai o tātou ka ngaka. Ma lor soifua, ma lor le whakokoa. Ia whakaro whakufo I le pa ia I kupu makamari. O whare upolu o kofia. O saoao makamaikai. Whare kua makausi. O le malosi o le ngu. Ia. Malo lava le lange mama. Malo le whakokoa I whi au mga luenga o le ngei aso. Ia inkaku vaia ki munga ma. Ngei aso ia whawhikai le kua lo maua pēr le soifua lau le lei. Ia wā ngā luenga o lo whenga iai. Ia whakarofa ku foi I kako mākua kausi. Ka māma ki ngā māku kua I la kou o lo ngase ngase ko kongo. Maoka ngase ngase. O lo ngase ngase ko kongo ainga. Ia o le māku kakalo. Ia lango maluinga o konga ki ngā Ia ao lofa o le kua. Ia. Ma ke whakarofaku I le Soifua Manuia Keliso. Le nea fiafi. Ia ua. Ia ile kako malo fou. Ia o le. Mo le silafia o le. Kamaikai o le afionga nei o matui te mukisa a lao Snyder. O ia o se. Tamaita I tausi soifua whamawinga. Ale ofisa ngei ale South Sea South kere kausanga o ngā lue ia matui I le mkakalawa ngei o le soifua maroloinga. Ia malo soifua. Malo lava soifua. Ia mwhaunga whakaro fafo I le. Pa I o le akungu. Ia. Whaatalo whaatu mua na siriwi inga whaatai le nei awanoa tu mai. Tātua te Talanoa ma whaailoa fo ia ngā luenga le le o loo whenga I tutono la leo South Seas. O loo ingoa mo tu itim ki sa Lau Snyder. I ala I mātua whaapena tatu tamama tina ma le tatu atu nuu o loo whaalongolongo mai neipo. Whaatai mo le awanoa maua. Ia, ona... Ia, malo whaafukai. Ia, mōre sira fia le maro kako wakungu ma o foi o fai ma lako Paul Kalambe ia le nei foi Paul Kalambe o le ta Faasoa Soifua Manuia. O le afionga ia matui te mukisa a lao Snyder. O si ono tamae mai le afioanga o vau waifa le alili. I le pa ia sua ka pa au fa singa ma le usuali. Ia lalaka I le ko avaru o kaulau ngiu ma lufilufi. A o sionki ngā e mai le afioanga o kua ngai. I le pa ia le afio sa enga ma le ainga sa enga. Afio alo fua kingo fa pea ku ikea. Uku ka alonga ma fa vaonga. Ia lalaka ia kupa I le sa. Fale ma le afu ala kaua. Ia o pa ia ma sa ngā o le afionga nge ia mutui. O ia o se kamaikai kausi soifua whamawinga. O ia foi, ia o whaipoipo, mai toa whao na alo, o mutui, sa soifua I ngei I New Zealand. Ia whamarurua foi, o la foi so ko whafonga I langa Talanoa,
o le akam fai ai i se le lei faasoa ia ma faalau i loa fo ia nisi o ana unanga kongo le mkanga luenga o ia o le kausi soifua wa lua se furu fiku kausanga o ngā lue lava i kongo o le mkanga luenga ngei po le vaenga i o le kausi soifua o motu i fo i o le vaenga e kau o le hips po le health improvement practitioner ai a fa Samoa o fa pala ngor ke re ai a fa Samoa o le fa kalkalngoanga mo le fa le leia o lo soifua manoloi e pesa o ya pese e sa o le leia ia malo lava matu fa mole lava e fa yonga fa la lo aki di fo ile ia le talanga fo i lo soifua ngalue ile asisinga luenga ku a fo de lo sufi ku kausanga ke le lava ngi kausanga wa ke le fo lo si da fia nga luenga ia fa ftai male manoa e man fisidi se umanu ia ile lo oranga mai le wa acto nei le lo sufi tu sanga ina amata mai ia lo oranga i lo va ai malo ai i loa ma o inga mai matua pela men mo mona faia o nga mo o matua sa o le ai ia ai le fangaloina le mea tāua mo tato matua i le o mai o i Samoa ai o mai nei New Zealand le mai le amatanga ngā o tiro ma o i loa mai nā ia male awa onga ia le tāua fo i o le tālini ala tō ia no mai mo lewa mo faisina lewa tana o mai ona le ona le mana o fo inga le ia mawese le lei mo le lumana i manuia a whanau a mese a mātou mena e whawhatai a mātua manisi o mō māsani ma le tō tele fo i o le atunu o na fisosoani mai le nā teimi i lo tuputupu ma lo ola o la mai nei ai mese al mea leo le tāu o le iloa le le ngangana Samoa le wha Samoa le whapenga le i tūna e tō tele fo isi tū le e loa leo na savari manona le teini Samoa i le tū fo i ma le wā i tamā mātua peila le meana le nā fisosoani mai i lo ola mai ia tuputupu wae ma lo i loa lana o le mea whengatā ia i lo wawa ai na o i lo ngangana mua le Samoa na o mai mātua o la le titi o la mai loa i nei New Zealand o walo le aonga a wha mai ui, ele i loa ngangu ia o le mea ngā lai i li poti wha maunga whai aonga says very little i le English, i le li poki ngā le mea ngā ke le ngalo ia o ngā a maka mai le aonga mai le whane a mesia tiu te whapene a mātua i le tāua o le mawhutanga ma le le vā ia ma mākua o mai kemi ngei mo whaifanga ia laua e sa o le leia whautuanga mātua o whaisina suinga fo i fau i le nei o langa ma le ne tupulanga le o la mai ia au le mea na e le whaangaloina fo i le alofa ma le atua e tā ua tele fo i lea mea o le e loa le atua i te tonu ngaluenga o le mea na lea o te whaafatai le atua e le mawhaina o whaia se ngaluenga pe lava le luas furufitu tau sanga nga ola mai pe la le mea whaingatai no kau whaliliu fo ia o mātou nga ola mai nei ma le mātou tiro le tama whai o mātou mātua mo le lei ma le soifua maloloina whape nā fo ma le olanga ia mauasina le lei mo le tupulanga ma whangau ia pulanga whaia ia e sa o leia so o le mea ngā pe ngā whaingofia i le lo ngā ua maka mai ia le kausimai mai ngā wola mai o ngā mai autara ia mea ngā o ke kaukua ngā fo e ngā le ele whape o le aonga ke aongai o lau kaumawhai o le
whaukua fo e mākua ia o ma ia kaumawhai mo le lelei. Mea ngā ka ua i mea leo le... Ma le loko i ia, ma le loko i mawhai pe so aki. Sorry, se kulo. O le kalangaro ki ngā i leo o le kausanga lua e whapea. E ke mawhai pe ke le mawhai. Ia peila le mea ngā o Se ke... luki ngā iau. Ia, e sao. Ai, e le whangaluinga fo i whaupunga ma whaukuanga mai li kuspa ia. Ia, peila ia ola mai o whaukuanga fo i kangaka ma wo masangi a le ainga, whapenga fo i anko anti. Ia a le mea ngā o ke whawhika ia o lo ua onga man awangonga maua mai a unga luenga lenga i mo le last luas furufiku kausanga fo a inga mai le akua o awangoa ia mea ngā o ke whawhika iai ma e le whapea o ke whaasoa aku onga o ke iloa mea uma le ai o le mea lea whaamala mai kako kangaka o le mea lea o le Soifua Manuia ngal mawhawhau kako e o uma iai but peila le ila ua onga mai le last 20 luas furufiku kausanga peila lo e ia kangaka ngā peila o isi kausi mai Samoa peila whaakusa i le malanga le ngā i le misela ma le tsunami le ngā kupu Samoan Health Mission au wai ai whaafikai fo i wala au mai mo kausi mai a mesea fo mai kausi mai Samoa i o aku e fisosoangi fo ia e kele ia vangoa ai e le mawhainga o makala umare ngei po langa ele umise kepi but ia pela e a foi o le a ongan me le lei ia o le ka osa o foi a ni me lai kupu foi a kaika me nga ke Faasoa foi a kaika ma le ola mai foi o kaika ma ke fia ngai foi mamai me nga ke kauskala sa o langa i sidi fia mai le kua me umala kupu kong ka ko foi o langa e o foi kangaka lea Faasoa le kangaka the clinician bela le le health improvement practitioner ai e korula vainga le pokalame le nga mai le malo ia ia avia ia ilo le secondary services bela le falmai ai le na fa pe fa liu mai kukungu awala le mai le primary health bela fu mai le wai ia ka kukangaka faisia kinga for ia GP practice MSS South Seas Healthcare fakusa fo yanga le ia i le la le o ke iai e mua ai e pule ale kangaka pe fia kalangoa ia kaika o ngai awala mai fu mai ma kausi mai fo ia le si awala e mawhainga whakalangoa mai o pe refer fo yanga le ia kaika le health improvement practitioner. So ngisi nga awala o ngol pokala me fōlea. Whaisinga umi fo ia lua a whi masurufiku nga makaile le pokala me nea e kolu la vaenga leke whailo ako like the health improvement practitioner e fo ima sika colleague le lei o malai fono o ngā wo misia fo e ngea wangoa e sauinga. Koli ngā e whaisonga whamakalanga i longa fo i ako whinga kukungu le as a health coach ai mōngi e mawhainga o fisoswangi ngā kūranga o longa lua ngā o le e pokalame le kukungu le community peila o green prescription pe a whaakusa green prescription o le whaamalo sikingo o ngā e o whaakasi mea i o le ma fau ma le Soifua Manuia o le kingo e le lei fo i ako ai fo e le lei ma fo ia e le lei ok ngofu fakusa ia ka ika pe akala ngofo i ma kako mai pe awaku fo i le nana o ngala o ke lua i e le whape o ke force o whamalo si fo ngalele o ke ngofu amaku uaku ia la kope mali e fo ngale o enrolled i le green prescription e puka lamene pe o le pause le Otara pause i le whainga whaamalo skingo le ia lalo le vai le ke awai i foi ki whaima whake ka inga fo ngale langa wa foi le skangaka ina ia mo tune ko oi ma whaianga ia se whai sorry moment va ko i foi le officer kaya mai pule lava oi ia le whaamalo si fo ia ko inga poka lame ia le ia i kako community ko kere foi kako ngaka le o silafia o le ia i poka lame nga
ai isi e whaakupe, isi e free, ia e leisi kokongi. Peila le va ingo ka ika, e leisi kokongi ai alu va ili fō mai, e kokongi poli kausi mai, i le GP setting nā lea, le esi senganga, ia, peila mo. Maru, whaafukai dei o le māgai hoi le leo. O le e kele e o lau sira fia le e so skoinga ngasi a msia le mawhauwhau markingo. Ngā le e afu e le nga uia a kau le lusu fi kosang e li whapenga e whenga luenga sisim sa e lalo lava i le health o le ngei ala ngā luenga ke le ngā luenga fo le ngwhai e Yesu. E sao le le afkai a. E o le whaolanga o ngā kare ngā fio mai Yesu. Mā lo whaafukai. E whailanga e sau noa ngā i le vaenga tonu le olo e ngā lua ingi whamomore. Ia, whaafukai a mura facilities e man. Ia o le HIPLA, o le Health Improvement Practitioner, kusa au whaakusa i le mea leo le whakarangoa ka ngaka peila le mental health, nanga lisa kako upu whanga le mental health pe a whaakusa a Samoa, kusa o ke ngofu whaanga whanga le upu peila le wailu wakaunga le upu o le o le mawhauwhau o le o le mentua o le mentua ia longo o ka koranga leu ia e whapengar ko ki le mea ngā manga ia la se whalongolongo e sa o e manga se sakakalango o le ngole o le wa ngalo mea wa kauleanga le mawhauwhau e sa o e whapengar nanga ko ke le isi kangaka e le fia kalango e nisi kangaka pe a whapea e le o i loa lai alu fo i kulafungu peilan mea moanga ka ua i pe au vai fo i kangaka o ke ngofo fai ai kusa e tanga i kulafungu ngei o le privacy ma le confidentiality fo anga le ia e le lua mai nisi ko ainga pe nanga au kau kala sa fo ia au ke fai loa i kangaka aka fai au vai o se mea fo ngale po le fale loa pe a ma walo mea fai kalo mai ia o ke le ngofo ma soli fo ngale le va o le alo ngaluenga lea ia malako nga maua mako whikaui ala i kanga kolo wainga e pui ia e ia sa o loko fo kala ngua kangaka ia pe asau ma kala ngua e le whapea an mea le leia e mea ke fia la ngaluenga lea a whafkai mo le awa ngofo e man kala ngua o ke ngofo ma whaanga ia mea le o ke iloa ma le o la ikiki pe la a maka mo moa le kakalo pe a whapea whina ngano madir kangaka i fia a maka se kakalo. Ia e kele fo ia o i fo ila ufa Samoa ma e kele fo ia kangaka leo ke mangaku lo inga e whai la ko e kuwaile avangua ia la ko e whai kakalo ai whai la ko ai le aila ko pa uma ia kaika al mea ngale ke ilo ai o le singa mea o ke malo sia o ke whawhakai fo i o mākua le mea leo le whakua le akua e ko kere kako kangaka whapea e ku aku fo i o le forma i sili o le akua a lesi ku ranga fo i ia e mawhai fo i kalakala ngongi kongo whiki fo i forma i o le awalanga ia mawai ei se ku ranga fo i ngale whapea o vai fo pe se kulanga whapenga a me siri le lesi a wangole e mawhai ngau mai kalakala ngō mai ai po lale mga al kangaka le aunga le mai al mea ngau ke whawhakai ai i le ahu whainga ruenga fo i kako GP practice kako fo mai fo e lai ai like Tangaloa Andrew Cheng Mau ma Dr. Michael Hutchinson whapenga fo i Gabby me Redania ma Fiona Bell so fo mai ngā e maua mai a lako ia referrals ngā lako vaaipe o lai ngasi fo ngale mea lai popule i kangaka ai le o lava sike mi kalango e mafo mai ma kausi mai e o fo le au kausi mai a Alex ma Sierra ma Natalia whapenga fo i ia Dora a mesi fo ia pene ma malai fono ia o maenga o manga fo i mawhaenga mawai fo i referrals i kangaka laila ke va ai aku
pe ima le mea lai popole pe e kalangoa le avangoa la o ke mi mo le nganuenga le kalangoa e Faasoa po la se mea kupu po la so fisosoangi e mawhainga o fisosoangi fo i ala ko ma le whawhika uri lai kupu fo i la ko o lama. Ia ese amaka upu pe au mengi ia ka kokongo le nala. Ia al mea langa ele masangi fo ia ka ika. Pe fo ia pe a maka mai ale ia a o mea umai nga fairly training mo mo le health improvement practitioner makau sanga wa kilenga o whainga luenga ai. Al mea fo ia e ka kau whangai lua pe a whape ngaka lo i lua. Ke whai lua fo ia truth fo e ngale i le vālea le kokongo le kalanguanga le iai. Mea ngā a e koe lakula ofisa e whamaile au whainga luenga le whainga le training e awar ki o ke iwa poku a waka ikala e se la mea ngā e se maile kenge Samoa le ngā ola maisa le ngā whanga ui ngei a o lo koko al Samoa a ka ika e le mawhainga wali pa e lau ki ngope o al Samoa mongi ai ke mea au whawhikai i mea ia pe o le whala o lai fofola le whala e kokongo le poku ia o mai e kangaka ma e ko rua e kangaka ngofuma avese lako se e vai o ngā lae musu fo ngā le soli le whala o kumanga la ia le e mwhainga e selma fo mo le o lai roa whalo ia e sa ia whafkai le lei o le o lo whalo ngolongo le i lau forsanga fo o le ka ua i o le whainga o lau ngā luenga e ki wha mōmur ka karo. Wai le ase ka kopo se po le alea ka mairo kaka a ngoa mo le nganga o le akua ke mea maka i ngā luenga. Ia e whaifu wa hoi e alua ngalo. Au ke whawhikai e o le au ka ngaka ia mai ko ke whawhianga ie o ka ngaka le whare kongu le e le ngaka i le akua kuvale o le loko o le pole o le fifia e kasi ale me le mafaufau o le fausi skulanga pe tisi skulanga e mai ma wol soifua e mo ia pese e mo ia e sa on me kupu ai mai se ape o le pauli uli la pe a fakusa i nga wale pongsale e sa e fo ikanga kai o kulanga nga an me nga le fa iloa iai ia mai le malama maku umai ia koe whaakalangoa i kalangoanga fo ngale whamasangi o le whaalongo a kiri ai a pe a pongisa i a longa o langa o ma le mau le fisosoangi ma le Faasoa pe lan me le kalangoa me nau whaakusa i whaakalangoa ka ngaka ia a koe ia o le maanga ia fo i o whaamaru o le mai o le mele ngai ka o le keule le fo le o le poko wa a saula le mai o le makwa oko se ngasu le kong i le fia fo i le fia aru kongu se me fo le e ngasu ma le pauan me kiro pe o longo o fainga fo io ko nga fo mai fa pengi al manga fo la io o le fainga ngalo e ngalo ai wa keule le alu ko kong o la e lo o le malo o le mele la ko o le ala le kele o ngasu la mo nga ko ko sorry o pe ali o se fa kalori la polola i ko kongu ko li ua ma fo mai le ki apolo ngai ai ko pa ui fo la ro kala ngoro ai a whafkaia mo le ia le fesili fo ia e whapopo fo ia le si kulanga o ngā a whakusa fo ngale kuspa ia kusa ko kele ka konga ka making aura mai ngei pe ese la ko vai fo ngale mele o le whakongu whakusai i le me au whafkai e ma o koe whakua i ai ia paua le ilua o mākua ma la ko whakuanga mai aso ia o lai kau ke whaalongo fo e ai pe a oke sa whamari mama whaalongo mai o le oke fo e a māsangi ar ki ngā e fo e ngale o e ele ala e whapenga e kako mākua pe a whakua fo ngale o le fimanga o ia le lei
whāngau, o le lumanga I ai loa, o la ko pe a whaila ko whāngau ma o umam, nanga pela kalaanga lea lokinga ke mga kua maisi kangaka lo ke o le whapunga whamasang, malun leke o la le lano nangi o ke whakongua oi, se longa o umam male, Sa olan menga, e wa, e mawaya kurola ko, e ngofolo mai koe mawhawhau I winga lau whanga ole, e koe mangkuolo siokinga. Sa o loma kuari. Sa ngai malo, whawhikai ngai. Ia, whawhikai ia. E lope whapenge lo ki ngā oi. Waile la momo ngai maloka ma. Ia, whamani aku fwoi makua kai. Ai, o le si whaika inga fwoi langa le o kako umai ese a. Pe isi whanga ngā ola mai, ele lua fwoi ale mea le o le akua. Ele se mafuanga ele o la kona nga mafua ai foi e se foi kali konga akanga ese pe la le mea nga o ke ku mai ko le poko e ku wa ku ai le avango kanga ka le sa uma ke fa Kiru whafsanga. Ia whasanga I makanga e ku wa ku kanga ka po angi o nga ka konga e nanga ele fa pe kanga ka uma ka le mea le o le kakalo ia mea nga fai fa opua pe faisau kala fa mali ai ma e positive comments be what a beautiful day pa wan me mai ni ngasongi ia nanga ise kanga unga le fafika wile wo kupu pe le afa kusa fo ngale e fo ko kongo le poko falling o kanga ka si ko ya ia o kanga ka lai aka o kanga ka lai ika falling o kanga ka lai kangi fo ia nanga e ko kele ka ko kanga ka fo ia o lai fa pier ka ikai lai le leima lai akmaka aka ai le loko kongo la ko mafofa ma kongo o mele ia la ia pela menga ngo fa pier o fesiri ke mina nga fia ngai mamai po la me le kana ngoi kanga kai le au fenga venga le fa kana ngwa ngo fa ngala ngo fa pe wi fa mai la le practitioner o le clinical psychology ke mina fia ngai mamai fa mai pe ke fika na ngoa sen ia so se fa ka inga ngo faia la mala o manga ko pe wo mama le venga foi ngale wo o mena nga popole ai o lo fanga pe la po la ko me be a fai pe au le ai na ngo fa fia ngai mamai ale wo solo mangui fa fkai le akua e foi kala ngoanga ngo fai male ka ko kamane la po la me le ke o mau ele fa mai le ia o ka ika nga alu le loku nga ko kele fo ngo fa penga o ka ika ai le doa a fa so mai sika nga kale o mai e kuku sa foi ia e kasiale mele e la kofi ka ia ku ia lo vai le ku al mele le ai pela wo facing wo lima ka sanga kanunga remission ia ka ika ke fa fkai ale ku pa wala o langange o ke fa ku ale ku o le meanga o ke malosi ai nanga ese fo akanga ka le le fo ia lo ia o kalangoa fo ia mankanga ko lai fa mapopo fa kapua ia ku ia oe I lo kangaka ia whea ngai e ma ki ngāma e ape a ki le ngā o ye pongisa al mea ngā le a le fo mai le kangaka na whai fisoswangi e ye fo le la le luas furu wha I ko la fiku maso o la kangaka na whainga e kalango ai o le kasi fiku koro fiku le ngumela lea 1737 o le kalango ai o kangaka I o mga o ia trained counselors ia mawhai kalango luas furu whai ko la fiku aso lea kene ngā whauku ai fo I kangaka le make mai kalangoa o ngā o le malo e fia mga o ia yeisisi Faasoa ai fo ia pe a whapea le waka pungin ka ko la South Seas langa o le aso fu ka o le aso whalele ia o ma ia o ka o lo ngarua o le o se ngarua e whainga ka fo ia o le ngolo para e whainga o fie le whea ngai ma misia la le au wafo le au ai trucks ma le au ngupia pe au kore ke mi o
e menga fikai ai misa Ia. yang wa korora ia lo fa fenga e ka fa ko ka kalo e fa ko le sau ke ka kalo mo sau ko nga attitude nga le la o mo la ko ai le ngai e moa ngai ko a o le fa ngole o la nga lo wa mo le va fu ngai nga lu e le au i ngai nga lu e lang si ka fa pe ngai ma sa nga Fafkaya mo fasili se manu ele iyo o gaming o nga o le nganuenga le health and premier practitioner pe falling fa pe nga de kodus fu me o ke fo nga le kalango ai ma ka isu e sa ili po la le me la wa o kanga ka de gaming e le aso ngai ma le kulanga le ai ile la kulangonga ma la ku fa longo i me fa langa e assessments for ia siakinga for nga le kulanga ia la lako fa ku spiritual health o le sikulanga o le mental health le amafafau o le sikulanga foi o le mea maainga karuanga maainga o le leile vao ainga markangaka lea sau o le sikulanga foi o le what's the other physical health o le Soifua Manuia o ngai o whaakasi umamea ngā ye se me fa le kongo be ben fai fo nga o kalangoa i po ya ngi fa ku anga fo nga le ka ma fai e fai ka ngaka o ngi fa ku anga fo ya le ke ku wa ko e nga o mai fo le thing on the training o la fo ia o le vanga ye fo i mai aso ia i le ngai los fo fiku ka sanga ka no fenga winga le so mental health I e ia fiso soangi i le malo ai peila ia o e kangaka fo e kalafenga mo kangaka le sau e menga i la le iai a e alu for mai ka unga ko fesiri po ese health and premier practitioner ko kele fo la wa iai i le gaming so ai leke le fesiri la le e ala le langa e ku fesiri uma fesiri le mele le pe le avamalosi pe ingota mesi ma me le ipu le ke le officer e fai mai pu fangale pe sida fia ka ko ngaka le standard drink a ngai New Zealand alcohol pe a fu le ipu ko kele la ka ke ngo fo ku fesiri ai pe la ke lua ai o ipu le ye ko lo officer ka o sa mai e fa ku sai le standard drink al kangaka ka malua ma le fafi ia e kolula standard drinks are kangaka e fua fo ia ngale ku enga malosi o le ava malosi ma le mafingi poingo so o le kolu standard drinks ale ka malua o fafingi la ngale lua ma faianga feo e fo ngale but a fua le ipu ang fo ma fua ia afa mai kele ngala ko ingu e kele ipuki ia o ke fa kusa o le pulapo po apele ipu ia o fu a Samoa le ma le $2 shop sorry ai langa o le siku langa foi o nga ka kukanga ka kele nga fiengu o le siku langa kilo ai la ko fa pere mea ia ko fa nga se fa longo ia o le kinga la ko loko mele ku ia ai o mea nga e lua ia le kalangoa sa o loko kanga ka pe o fa pere lawa rate o sa ngi la ko o sa o loko kalangoa ale ia o mea fa ka ia o kele i o kulanga nga ai le lupo kai au ai o le mai o le mero e faasoa ia pe o ipu e fai o kakala mai ia lang ia le ki ngā kankala ia ma o le skaka ia ngu pi e ma e ku o sisi ku e mai fai lo le mele ku lua ia la ia ika ki ia o le kaukal a makarora ia mele le bole anga ile mafau ia e sa o le mo lo menga pe ia la walu lo e fa mai mafu le soifua ia o le se me o le se kanga ka kala mo a le la i mo ia lo fionga mutu ia fa lo vai mo ia ma lo la ba ia e mo wai le sa lo konga mo le ia ma lo e so swange fo ile health coach le aluenga lea malai fono
o ngā kūlanga lea ia la live so swangi le pe la o mo Pasifika o le tupu services e mawhaianga refer iai e kele la South Auckland ma South Central so o mea ngana whai so swangi ai a le mea fuenga le whikawi mo kangaka a whaalongo au vai aku pe e siri le whai e whono o ngana ka malo ia pe ia i longo fia fōringa e sa o lele ia ai mai fo ia le training e whaakusai le mea le wei gaming around drug and alcohol e ko kile fo e kangaka lai whaafikauri le kau mawhai ia ka ofi le whaangau o pela le ula po le vaping le o ngā fo o vai ingo le ingo pe kau ke whaapea le mo kako like the V-drink ele aonga ele moe pe wa ngalo mea whaingo fia whanane o mo le mele o whaine marus whaala ia e sa o so e te pena e se ai ala la me whai so swangi pa whapea se whawhika o li whainga kanga ka o fine mea leo le drugs and alcohol. No, fa mai lea. Fa mai e ma fofo. Ia. O le o sa o alu le o fo o kele. Ia. O pe o le alu le mai suko le mele we ia la fu. E fai le fo le ngolo fa mkalanga. Ia. Si i shopping ma o kele o le o ilae. Ia. Ele lai ko o le kala bomo. Ia. O fa so solo inga ho. Nga leang fa le kongu ma fa fa ia ma o fo ele a ji solo fo ele ma se me nga mo nga le un mo ka la ku ia o la ingu mo ila lo la o ele kusa wa halu ma fa fa me a le la e mo ia ke o ia fo o nga singa singi ia e maua fo ia ona nga le fa kala ngo po la le kulanga bo oing la fo ia me lo wo la kulanga o de mea ngā lewa e ia so soangi maua ai me se aka kukanga ka lai ke vai aku lai o fo i ka o ai si fo ia se kulo i kulanga fa penga pe le lava le po le se me ngo fo ai fo i o fo i mai kanga so o se si ama whenga awala mai kukungu ai se ilunga le skala ma le ia le fumai mai ai ia o ko kele foi ka ka mesel ke minanga ma foi le lolo vai foi ngale i le kaus ia le amakango kausa ia fa pela o ko kele foi ka ka le luala lai ko ko la ko fumai e mawhainga la ko mawai le fisosoang pela le la ngaruenga le health improvement practitioner e ia la o isi fumai so ai al menga ke whawhikai ai o ngā ele ko ke le fot kako au Pasifika o lo iai i kulanga la ia an melele iai a kala whenga il kanga kala ngoa iai o la le fo ilong Faasoa Manuia Talanoa oe ai whakaungu ufuangane alualuha o kangaka me whenga mai whapea wala wale ke kasi ka ke kala ngoa ai e pule al kangaka a whape ore koe mga mea lo ofisa swangi ia lese me o iai fo ia se ilunga mo koe kupu se si mea ngā koe so ka i mai la ka ika e mwhainga e alu kua i ainga ia wo o ele me fau lea o le moro fau le whaikai ka inga pokalame lea kusa o laua e whai kukongo le la lea le chipi o i whai e kongo e amai ia a whawhikai anga wa e i ke uwi da kusi le mo whasa mo whamelka ia al mere leia o ke iloa mo ki ngoa e le leia so se la e alu fo ikua pela ia a whaakusa fonga le luas fiku kausanga kanua o e community e mga umia fo e kako ai se iloa ia i le lope o anga alu ikua musinga ke me ngai langa ka ikanga ko kasi ai e maroa ka wo yo ngi fo inga ruanga e kilo fa ka wa fo ile ia fiango kanga ia e ka ke ala e ia ka ko le ka mari anga ma foi fa so i kanga kange ma foi ka kala ile ma fau ma ave ese mai ia fa fika uli fa fika uli lai la ko ma fa ko
Pep tu no molala ia le pe ele se me pe o ke me fia. E sa le leia ku sa pe au o lava le fa mampopo fo e kanga ko ainga nanga ke ka kala sa o le vevesi i va le anga yo ia o kongo ainga ia e sa le leia au ke ka kala sa wa ku ai langa ku langa fo nga le vao o makua po ka meki ai e fai a e le anga le va ko e pela le fa ku sa me le le so na foi le va capo ia le va capo le va ngofo io ma como fa wa ia pela e langunga ka okay lua foi ia le ia le anga foi le anga al meanga a kalangoa foi a Faasoa ia ke lo meanga foi nga kupu ia o meanga le whakalangoa ia whafisoswangi foi whakua aku iai ia o ngā ese a kei mi foi ngā le fie makua koe le lei foi ia arua koe le lei o le paveo mengil ki Apollo sori o whakoe isika mai kei mea ora le ia e le ngā kai kongo ainga ma konwhanga ma ua ainga a o inga mo e vesi a ua ainga ia o kausonga o angos o ai ke mi o fesopo i whainga o kala o i o ngori malo sio ki Apollo a reala ia o ele fofo kama ia le kakaro an mesi male ia male o le mele o le ongosai foi anga le ele whapea o foi ar kanga e kupu I'm not perfect foi anga le ai alua e foi ke meu ke oke alu i lunga alu an mele le ia whakua mo le lei manu manga i ka kufanga ia an mesea le va makua maka me ke le whakalangoa pela o a whakusa foi anga le pela o saludima ko kongula o puku foi e mawhainga ia ikikiro ai ku e lua pela le e mga koe foi iskangaka o le mea ngā whasekaika le sikulanga o le whaingo whe au le o foi ia so e mafua mai i le Faasoa kangaka o le la kulangonga la e sefere vale ko kongo ke mire ma ke kalangoa ai ma ia ka kala sa o foi ia e whaingo fie ia do fa fica ia nanga e faithful care plan e anu e kanga kama fai e faingi me whakuanga le ngau ku uai e maka videos foi anga le whaasau lunga le Mental Health Foundation po ngi Faasoa foi anga le nanga kako uma e maua le mental mental well-being le Soifua Manuia le ia e sao ia pe a kupu so se mea kusa pe a whakusa i le madiu sesi po le stress i le mea leo le lava Faasoa mea kupe ia langa lewa se mo fa la vela ia sauro fa la vela le lava kupe lu solo ma fa ia wa so ko fai ka mai i o le sikulanga nga ma le sime walu fo i lunga le soifuanga fo an ngi kemi mo le lunga mal koko mauru mal suka esa so o le sifakuanga fo i mea yo ka ko kanga le mawe mai long term conditions be lale mai suka le koko mawalunga i fo i kulanga fa ku fo ai kala ngoai sau ka kala ngoa fo ngale polasi so ka ika langa e fai a makua i fo ala mga melis kanga ka era ko so swangi le mala le ngo fala au fa mangaku ia ia va ko ke ua wanga feme ave e link o video fo ia mo ka ko va ko Facebook lo ia okay go fama fele link ia sa le solo si mau ia sa foi o le singa kulanga o le social media la ko kele ka ko kanga ka wale o moe pe walu Faasolo a ko le ia sa ola singa me ngale ua fia la ke manga kua so ia le pusi ma le I think o le pusi ma le mea so le kiwi le alu kapele TV le asoria mal pese la sa kapele TV sa ulo mo ia o le mea ka ke manga mi foi ka ko o le koe whamanga koe mea mai aso ia nanga ai ke mi whape
alu moi ira ile kai au ala ki whapea ka mai kiki ale au ka mea o moi ia lango menga i Samoa ia ka lo ale iwa moiro pole arquero mea onga ia pe mori ia fai lo moi moiro ia ingela e kula ko mo ala e wa kula fai no solo ngio como ki da fu ia me hace lunga kapele tele le power the main source ole ia pe a veces ia que fun ia ole nga kulanga lo ko kire fo isika me ki fa le kuela ko ma fa fa unga ole me fainga kape me le social media wa lu ma fa ia i que fun ia ngalo a ko ia e kaunga moi ia lava le moi ia o kai au o ke me fangoi ala fa ko a moi ko fa ke al farvo bia esa o me la kupu fo e ki mingi ka kupu nanga o kalavo ia fa ngongo fo e fa longo aku pule ia ke se kuroa se ka mai ki kironga ola unga de kulanga de i kunga unga malekele o kangaka la la fo ai kala pe wa kali kongo ai ar ka mai kiki e o fo i ka ko kangaka makukua e kupu ai fo mi fo mali nga mai o le fela fo yo upu mei o ai masimo kilo le skaka ai nga ai ke ala i wo so mai ko kongo ve se ala a o fe au fe ave ai kongo e de le ya mo menyo teknologia meu a o ke le fo i ka ko ma o ia fale ko un mafofau mai mo soifua a ko kele foi ka ko ngaka le ngaka la le skala fo ilalo mental health service ele o ilo fo i ka ko la ngaka ia e fa fika le me ngale le le wa mai poka la me malo e fa awala i ko primary health services i GP practice ia malo kele ole ma wa e mo ia isi au nganga ia i me ka ngase ai kongo ka ko sausia ai se foi dar kurang ole umnanga le ia fono ole o afianga le local ka mafa ya ka ko vangi wo kele ai ma ku pulanga o feo ai ole anga mafa ko ai le ro pola lo ole ai ka wango mai se fai fa le ma ko fa con wa ya wo fia ya fa pera wa pe wala vai se me quero ir para uno que ia maloa ia ole ia esa fo ia ole me kele lo ilo mai kangakale o mai ole au New Zealand born ia kameki ia nanga ole ese singala ngalwenga e me fainga o vaia ka me kila loi for suru varu ka sanga o se ape ai maku fo ia pe afinga malie maku e fainga ko ia ai me fainga o mai ko ko pe afifa kala ngor ka me kiki o ngar ku langa fo ngale bo pe wale maliu langa papa po nena a pe bo yesu winga fo ngale lunga mi o bole ai bole alu fo le a unga fa pe nga fo isi ka ku fanga o ese ale me kupu kako nanga o kako ese ai se ilunga wasangi already for ngale kangaka fa ko nga kamik fo i o afianga ma fofo o longa ma malonginga e me failanga o mai ko me fakal mo fakasima pe fakal mo ngal kamik mo ya o ai langa ikula fongo ele le ya fa malam la mai maku fo ya e me fainga mai maku pe muri mau o witness on ia ka kala ka mai ia on me mali nga kupu fo ia le vai ke mine nga ile fo mai o le kamiki ki es fo varu makua au fa mai wala mai malong ki ngala au fa pe ui e sa foi o fanga ka ko western practice balangi e fa pe wa ko le makua le fo varu ka sanga ka ko fanga e ma mia le kanga ka makua fo ngari le wa sa malo kinga o fa a wa ke ilar kinga wa fa ir ka me kikila appointments ma kala ngola ma ke kala ngoma kinga ase fa kaya lo ko fa ma ko mai ka ika ia
o I ka meki Pasifika e maa mia māku. Sa. Ia, e sa o langa o lai whai mai a kongo e mākua. O la ko kilo fo ia e li makua fo ngati se runga waru e se malifali. Po o whai kono. Ala e mafau. Mafau la ko e lai. E alu fafo ia. E sa o ia. O pelar kunanga e se ka kuma isi. Ma ka inga fo ngani practice I the Western practice. Anga pa mai lau se kama ki sa mo leva pero sa foi la pomino longinga. E fasia kwai o ku ya o. Wa ve o. Ani rola e fa ka ko. Afia ngale afia. Ia me ngale le ia e fai unga mele kupu ele o lava foi se ke me fa malam la mar kameki. O lan me o songa fai kaika. Ia ai e a foi e alu lelei I mele fakua I makua e lau kaika e alu lelei le fakuanga makua o wal ke le foi le malama kulanga le wei ai mese a kula fungo foi le nge wa e alu ngo kula fungo foi ngalo ngale ia e sa lelei o isi foi ia kameki ele loa kala ngoa pe fa fenga kala ngoa la kumakua o nga bo fa anungo ke le oke fefe ia bo fefe fa ngale pe la ka ika pe fa ku sai inga bole ele se mo ka poli pasi ia familia ko foi maku no fai no alanga o ka ika ia ke ka kala sa wa ia fa ku sai ia lavan lama foi kangaka ia ngai maka o abo le lo fa vasinga langa me ke mi momo le wo le pasi la o bo filo makua pe wal no ka sanga lunga luanga le ka simai o ke ngia lo fa pe mo le mafainga o fai ke le mala o kangi langa o malinga uno I makala ko kongole lo wa mawala o kali o fa mai wole pasi maka opole al maka opole mental health ia lo wa wanga o le mental health ia fa mai la o ke le ngano ya ka ika le fa kuanga no kinga o lanan kunanga le e ke alu a fa pe le mafainga ko alu a fa mai lo kinga oi doinga le so se kuno le so o mana mai e ka wa fa ka mo e sa fo ia o le alofo fo I maku le ai mai fa kua ina o ko nginga o mea o le mele le alanga o mai ai ia mo se le ia mako ia o le mea fa ngale ko ki manga o I fo ka ko fa nga o ai me se lo fa nga fa kua ia o le sing me o fa kala ngoa o kala ngone me le I lo le fasi na ki ngai foi ki ngor ka me kiki ia al meanga ia o ke ia e o foi mele kulanga de a meonga ka me ki nga pelanga o wild child blanket nurse ia so ia pelanga so swangi foi me nga wenga I lo o la mai ma fainga lo ainga ai me se o ki nga ma me fofo ele ngalo ya ka ikale fakuanga fo ia me fofo a mesi aka ko fanga o Samoa o ngai malosi ke le koko Samoa o ngai fo I ka la se fo ia fofo me na pe le fofo o la fo ile fa ma ia ma we ka me kina ki fo la fia pela ia ele le fo ia nga fo ia pe uma nga ba il fo mai fai funga la ku fa nga pe fa pela me li fo le ka le se fo nga le fa nga nga wo wai fo nga ku langa o sho kingi ki makua pe wo finga kanga ma nga va ai fa me fo mai fai mai pe ia pe ngule pe mo ia ai pe la la kangi wo le mo le po ia al meanga nga fai lo le fofo ia nga fo Samoa ia maloa ia wo kali ko ngai fa ia fa kaya sho kinga so swangi ma le kako community o meanga le ele fa pe o ke lo me o ma a kako o fa le fa la mo so swangi me le kako kangaka o la ma mo fofo ko ngole o le nga si le ki fa lo le ki o lo nga se si fo le ko mo sai ke fa alongo lo mo mi se fofo wa ko nga ngase o le melanga le o le kario o ngai o ka ko ngari ingai tangata I lo fia mo se so fa afrika ye fo le kio sa le ia e la se si au sa nganga e fa ai o lo
Wana lo wa kula marka kai. Maloa ia whawhkai a marea mongo ku mai ka kalangoa i maka upule ka ua ai mai se fo ia whawhengofi ka kokangaka i la koiloa le i sosoangi le maua me le kako la le South Care ai whawhkai ia moringei pō ma whesiri pō mai. Ma lo whawhtai i lau whionga motu. Ia ngā ua ko whaafonga Samoa i isi fwoi au unanga fwoi ale nei fwoi tanga ruenga o South Sea South Care o le vaenga me ka o le Faasoa o mo se whaale leia o lo Soifua Manuia le Hicks o le o ngei ngase e au fia ai le akua ku vale lo kangaka e au fia ai mo wa ya fia ale moe e alanga nga moe o ngola e a fia le mafau o le popole vale la ngona le fia o le kulanga o Soifua Manuia inga whalekingo a wa fia ai le mafau o kau o mafukanga o yo mo ese yo whainga wo o le whaafika auli fuala au whaasainga ma le awa malosi ke le yo isime yo le sime le pe lenga ke le lau kalangoange mo o le parenting mo le whaamatua fo ie le vau maku ama ia a me se la von mele le iloa po ua a makalonga ngalo mea mau wal whaangongo ia le la o mau wal ia le ala o lau sunga la le mau wal fo ole ia le la ko whaafonga mai a mutui o le ngaruenga ka auanga o lo ngalue ngei ia le afionga ia mutui te mkisa a lau Snyder ia o ia o se tamaitai tausi soifua whaamauina i New Zealand ngei ma ke le fo ilonga sirafia ia awa lava ia i kua ngase whapenge ia a fo e le los fo fiku kausanga yo ke le ia kausanga ke le fo ilonga longa sirafia i ngei fo i kua ngā ruenga whapenei ia e mole koe fo ile whaafukai lau fionga mole kadia fo o wale kua ngale la i te ka whaakalko o le mai se i whaalau i lo fo i ngei fo i kua ngā ruenga mauanga ka ngei kua ngā ruenga whapenge e whaonga i le mawhau o le malosi o le loko o le akua e pe e kaula ia i le akua lau ngā ruenga le whaingi malo la vai lau fionga ia ngā ua o le sila whafkai le ki ngā lavanga o lau kalangoa whaonga ingo ka ko nganga nai o lai se lau posenge a lau kalangoa e mo ia e le mo se me whale kong nai le a ko lau kalangoa lai le lau yo pa me e fa ka ila ngai ko lai le ya la ka mai ki lai e malo e wa awa nge ingalo ka ko dio me al ka wa le ka mai le ko o lau ngana wa le mo fun ka mai le ko po va pe ngu le sa ka le fa le se ngana e o fa le ongo o manga ongo ko i lungo le ko pe ko sa wala se o mangu me ai mo le ku fa ka ki le la wa la fionga mutu ia Samoa ia nga wa bu fa fonga e fa malulua ko fo isa o ko fa fonga a fa foi o ye se o po foi o se fa mokalanga o le kau kamali ila o ko fa fonga ia malu a vi fale o le kau mo fainga lava o halo foi ma fa nau la ko o lo ngalu lue i ngei foi makaka i kongo ngalu nga fa pene fa la wilo ia le o ko si se kau ko kau fai lava nga ngana nga i fa faingo fie o nga ko sulu fa i mai ai kaimi mo mi e so sang ia mai le ia ma o nei ma mutui ia ma le South Sea South Care fa fa kele lava fa fo Soifua Manuia le fiafi ia mo moli atu fa malo mal fa tai
I lau whetalainga se o manu ia mai se fo ia le a fionga ia mutui te mukisa a lao snaida ia malo lava mo le polo kalame matang o fie le nei a fiafi ia o whaafonga le malo le atunu. Ia anga le leile atua ia whamanuia i lunga o ala fo ia atu manuia whelua i whiwhia maainga ia ale alofa le atua tato whelua i fo i whaapoponga le nei polo kalame i le vai aso fo. Ia mo le nei taimi ia whamanuia le atua manuia malo longa le po alofa tele atu. Ia soifua ia. Manuia lava le fiafi. Manuia. Soifua Samoa.